mwiri na honge citari cia githirikari ni itaukitwo ni uritu uria atumia aya mageragira na nikio kuri na kambini county ni itiganete cia kumakinyiria urigitani na kumacokeria gikeno kiao. Thank you very much to M-Pesa Foundation for sponsoring this kind of an event. Urigitani uyu urakinyanirio county ni cia Bungoma, Nyeri, Kilifi, Kajiado no kwa ihinda riri honge ici ciambite kambi thibitari-ini munene wa Chuka county ni ya Tharaka Nithi kuri atumia makiria ma 50 me kurigitwo. And at Chuka Referral Hospital we have been able to interact with some of the fistula patients, and the data which we have got from the doctors attending the patients is that so far we have had 50 admissions of the fistula cases, that is 50, out of which 28 surgeries have already been done. Atumia aria marena thina wa fistula ona nja wa county ya Tharaka Nithi ni moretio kuiga thoni igoti na gukuhiriria utungata wa urigiti utari marihi. They are not actually just within from Tharaka Nithi county, but also they are coming as far as from Embu County, Nyeri County, Isiolo County, Meru County, Kitui County. Nikakuja on Sunday evening, nikapata admission, nikaadmitiwa. On Monday nikafanya operation which was successful, and now I'm proud. I feel good. My self-esteem has been boosted. Yeah. And also my dignity. I feel good. Ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi rugite atumia 3,000 guku bururi-ini ni magiaga na thina wa fistula o mwaka no gicunji kia 7.5 hari igana gikinyagirwo ni urigitani uyu. If you have any case like mine, please, you can get help. Just go to the hospital. Urigiti uyu urakinyanirio ni Ministry ya ugima wa mwiri, County ya Tharaka Nithi, Beyond Zero Foundation, M-Pesa Foundation, UNFPA, AMREF na ruhonge rwa Flying Doctors. Ripoti ingine ati Ministry ya ugima wa mwiri ni rathingata muingi witikire guthecwo njanjo niguo kuhuthahuthia maruru ma gutamba kwa murimu wa COVID-19. Mwandiki mukaru ministry-ini ino niwe Susan Muchache ni ashakaite kuona kuri na njanjo milioni 8 thibitari-ini nyingi no a Kenya no maramairiria guthecwo njanjo ino undu uria ni ugwatirire makiria riri kuri na gutamba kwa murimu wa COVID-19 gucokereirie ta uria Wangari Maria wa Muigana aratariria. Gikiro gia gutamba kwa murimo wa COVID-19 ihinda-ini ria kiumia kihituku gikoretwo gikiambatira guku bururi-ini kuria riu kiri gicunji-ini kia 1.9 hari igana, na riu Ministry ya ugima wa mwiri iroria muingi ndugekirire muhuthia mawatho ma kwigitira. Kwamba tunapoingia msimu huu wa baridi na msimu wa mvua tulikuwa na matarajio kwamba nambari ya visa vya COVID-19 vitaenda juu. Kwa hivyo tunaendelea kuambatana na utabiri ambao tulikuwa tumepata kutoka kwa wanasayansi wetu. Na kitu ambacho tungependa kuweka mkazo ni kufuata yale maagizo ambayo yalitolewa na Wizara ya Afya. Thirikari igithii na mbere na kambeni ya kuria muingi witikire guthecwo njanjo. Ministry ya ugima wa mwiri yugite kuri na njanjo cia kuigana iria inyagitio thibitari nyingi guothe bururi-ini. Balo ningeweza kusema kwamba ni la kusitikisha ni kwamba wengine bado hawajapata chanjo. Sisi kama wizara tuna chanjo katika store zetu zote nchini nzima, county zote hospitali zina chanjo. Tuna chanjo hivi sasa milioni 8. Lakini changamoto ni kwamba Wakenya hawatoki kupata chanjo hizi kwa sababu watu ni kama waliona kwamba corona imeisha. Ningependa kusema kwamba corona haijaisha. Mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwiri aririkanitie a Kenya murimu wa COVID-19 urio kuo na ni wonekete ukirurumuka na njira nene mabũrũri-inĩ mangi na oretie a Kenya macokereria njira cia kwigitira. Na tuangalie pia nchi kama ya China na kina Hong Kong. Tunaona kwamba na Korea pia mahali COVID ilikuwa imeanzia. Tunaona kwamba nambari zimeanza kuenda juu na hata serikali zao zimeanza kuchukua hatua kali za kufanya lockdowns. Ningependa kusema kwamba sio vigumu sisi kurudi huko, lakini tunaweza kuhakikisha kwamba tumesimamisha ama kuendelea na ule njia tulikuwa tunaenda ambayo namba zimerudi chini na kuhakikisha kwamba spread imepotezwa kwa sababu ya chanjo. Oho Muchache augite Ministry ya ugima wa mwiri iriseba kuhitana na mututhuko wa murimu wa muthanduku wa nugu uri ututhukite mabũrũri matiganite ma Afrika na Ruraya. Hatuna kesi yoyote ya monkeypox katika taifa letu
wala katika nchi zote jirani za nchi yetu, na pia kuhakikishia Wakenya kwamba tuko tayari kabisa kukabiliana na monkeypox kama itakuweza kuingia nchini, kwa sababu mikakati ambayo tulitumia katika vita dhidi ya COVID-19 hiyo ndio tutatumia ikiwa monkeypox imeingia. Lakini kwa sasa tusiwe na hofu yoyote. Tumeongeza ile surveillance katika all points of entry kuhakikisha kwamba ugonjwa huu usiingie nchi letu, na ikiingia hivyo pia tuko na response na containment measures ambazo tumeshaweka tayari kukabiliana nayo. Ruhonge rwa thĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũrĩtie mabũrũri maikare marĩ maitho kuona mũrimũ ũyũ nĩ wambĩtie gũtamba mabũrũri-inĩ maingĩ, kũrĩa rĩu mabũrũri 20 mandĩkithĩtie arwaru a mũrimũ ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Ripoti ingine ati ni kugite na gikeno bunge-ini ya kaunti-ini ya Baringo thutha wa MCA kuhitukia na kwihitithia karani wa mbere mutumia bunge-ini iyo. Wini Jepkemoi Chemese uria hau kabere uranyitirire giturwa kia munini wa karani arayukirie uhotani uyu bitikaira aguciriirie arume 10. Kate Muthoni ni aratariria. Spika wa bunge ya Baringo David Kiplangat ni uratongoririe gikaro gia guthura karani mweru wa bunge iyo thutha wa karani wa hau kabere Richard Koech gutiga wira mweri wa keri niguo ahote kuingirira uteti. Ni gikaro kirathire na mbere kwa ihinda ria mathaa matatu kuria huraniri giturwa giki 11 maroragio ciuria ni bodi ya motungata ma bunge iyo, na thutha wa othe kuheo mweke Winnie Chepkemoi Chemase ni urahotanire thutha wa kuhituka na gicunje kia 94%. Do swear solemnly and sincerely declare and affirm that I will diligently discharge the duties of the office of the clerk to the county assembly without fear, favor, affection or ill will, so God help me. Magikungwira itua riri MCA aingĩ nĩ maragandire Chemase kumana na werutanĩri wake wĩra-inĩ na makiria kuona atĩ anatungata ta munini wa karani wa bunge iyo hĩndĩ ya utongoria wa karani eri, na koguo maraugire niwe wagĩrĩire kuheo wĩra ũyũ. Ni achievement kubwa sana sisi kama Baringo, kwetu sisi kama Baringo, kama MCAs na Baringo kwa jumla, kwa sababu huyu ni mama wa kwanza kupata kuwa clerk tangu enzi ya devolution ianze, na kwa hivyo Kenya mzima itaona kwamba sisi kama Baringo tunaona wakina mama kuwa ni watu wa maana sana, watu muhimu. Gikundi kimwe kia MCA ni kirareganaga na itua ria guthura Chemase gikiuga gitiretikira arahitukire na gicunje kia 94% kuona kaingi ni umwe wa andu aria makoretwo magicungiriria gukorwo na mugayukano wa MCA bunge-ini iyo. I believe that the future service board should take your land when they are interviewing. There is a maxim you give someone, you raise eyebrows when it was not necessary. I can say, is it because this time you have said a woman? Is it this time you wanted to have the institutional memory? I don't know, but it is questionable to my side. Atumia magikungwira guthurwo gwa Chemase maugite itua riri ni rigukorwo na uguni munene hari kuhe mwana wa muiritu na makiria wa gicigo kia rugongo rwa bururi mwihoko wati onake no ahote kuyukia giturwa kinene ta giki agirutaniria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Atongoria kanitha kaunti-ini ya Kakamega ni moretie atete mahunjia thayo micemano-ini yao ya kumatha kura niguo matikae kugayukania muingi na mĩario ya rumena. Atongoria aya maugite kanitha ni ihariirie mwihitwa wa kuiga thayo mbere na thutha wa githurano uria wagirire gwikirwo kirore ni ateti othe ta uria Masi Wadie wa Muriithi aratariria. Atongoria a ndini itiganite kaunti-ini ya Kakamega magomanite kubenyereria ateti kwaria mĩario ya thayo mĩcemanio-inĩ yao ya uteti niguo kwithema gututhura ngui mbere na thutha wa kithurano. Kama viongozi wa kidini tumeweza kaa chini tukaandaa ile inaitwa community manifesto kwamba mahitaji ya watu wetu katika viwango mbalimbali, kwa sababu tunahusika na wao
na tunajua mahitaji yao na pia kwa kuongea nao. Maana pasipo amani hakuna maendeleo, pasipo amani hakuna umoja, na pasipo amani hakuna vile ambavyo tunaweza kutekeleza manifesto yetu. Atongoria ya mugite ni mathondekete cioneki cia utakanitha iria iribeaga ateti muoroto na kumaririkania uria magirirwo ni kwariria muingi matekweberie kiugo thayo. Wakati huu tunaomba amani kwa kila mtu. Hatutataka viongozi wanaotaka kupata nafasi yoyote kuzungumza juu ya wengine. Tutatimiza kampeni ambayo ni mzuri. Siku ya uchaguzi itafanyika vizuri. Na hata mwisho pata tutawaenda tuwaeleze ya kwamba wamefanya nini. Ateti aria mekinyete gikaro-ini giki muritie nao gukorwo na gitio riria mekwariria muingi na gutia matua ma kanitha. Wametupatia manifesto, kila mmoja ambaye anawania kiti atakuwa na nafasi kuangalia ni lipi atakalofanya, because unajua, as we know, the church has to monitor what the government is doing. Sisi we will carry out a peaceful campaign, a campaign that is issue based, a campaign that involves all places, na tutafikia kila mtu, tuombe kura kwa utaratibu. Na riri twerekeire kithurano kinene, mwingi ni uriti gukathura atongoria aria mangi maretera maundu mothi wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Migoda ndethiraga nigoro igiaga riu muikari wa Thika nitukinyite gwaku nja twa muguga na broti turakwenderia 500 ma 50 na waruta 200 icio ingi ukarihoro kahora tucerera wabici-ini o haha Victoria Plaza gorofa ya kana uturire thimu ni 0701 828282. Female genital fistula ni thina urehagwo ni mutumia kurumwo ni ruo rwa guciara ihinda iraya na kwaga gutangikirwo narua. Thina uyu ucungagirira mutumia kuremwo kuhingiriria kioro kinene na kinini. Muthenya wa gwicurania wa mwaka uyu wa International Day to End Obstetric Fistula, Royal Media Services manyitanire na M-Pesa Foundation, the Flying Doctors Society of Africa na nyitite miangi ni maaririe free fistula medical camp ni undu wa guteithia atumia na iretu kwambĩrĩria tarĩki 21 nginya tarĩki 27 mweri uyu wa gatano thĩinĩ wa Chuka County Referral Hospital. Ni ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0727 337 337 kana 0733 333 004. Nĩ tũnyitanĩrei tũteithie gũcokia riri na gĩtĩo gĩa atumia na iretu arĩa mena thĩna ũyũ wa fistula. Jetagwo Paul Waiganjo, Director Brico Homes Limited. Zerwa thega wi mwega. Ni kwega muno bwana Paul. Kundu goko niku? Goko ni Juja mwena wa Masto. Kuria mwathani aturirikanite na njira nene muno. Agatuhe project njeru etagwo Victory Gardens. Hihi bro office ni cia muigana uriku na kana cina title? Ni cia muigana wa 50 by 100 na cina ready title deed. Thogora naguo uhana atia? Thogora ni Sirioni mwe na 300 na no urihe na marihi ma kahora o ginya mieri kenda. Tucerere office-ini cito Jewel Complex second floor Roysambu kana utuhurire thimo number 0721 077 077 kana 0768 822 007. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley.
Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. Thiriria ndu gwaka mĩciĩ yao magakuhe financial ukanegererio ngombo ya kũgũra buroti kana gwaka harĩa ũrĩrĩhaga kuma 15,000 o mweri. Hũrĩra Gilland ũmũthĩ 0724 252828 wĩgĩre na buroti kana mũciĩ waku today. Inawezekana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na ziara ya Azimio la Umoja katika eneo la magharibi mwa nchi. Ijumaa ya tarehe 27 timu ya Azimio itatua kaunti ya Trans Nzoia. Njoo jumuike na viongozi wa Azimio la Umoja ili kuwahimiza Wakenya kuungana na kufanya kazi kwa pamoja chini ya Azimio la Umoja. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Hemeno riu tha ici ni yakwa. No hakari ithuĩ tũkinyire mbere. Ni niĩ ndamĩona mbere. Na kĩrĩa ria mehera onaga. Kiu gĩkorwo kĩrĩ gĩake. Ingĩra. Wahingũra nĩkĩ? Cehena coka haha. Tũtirathiĩ na Runbill. Ũka. Nĩkĩ? Atwarithagia ngari. Atarĩ kĩharĩro. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ nyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mĩciĩ 1,000 kaunti-inĩ cia ithũĩro rĩa bũrũri ndĩrĩ cioro. Ũũ nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ gĩkundi kĩa USAID kĩrĩa kiugĩte gĩkwambĩrĩria tabarĩra ya gwakĩra aikari cioro o hamwe na kambĩini ya gũthomithia mũingĩ kaunti-inĩ icio bata wa ũtheru. Ũthuthuria wĩkĩtwo nĩ gĩkundi kĩa USAID wonanĩtie atĩ kaunti cia ithũĩro rĩa bũrũri iria nĩ Kakamega, Busia, Bungoma na Vihiga kũrĩ na mĩciĩ ĩtarĩ na cioro. Mĩciĩ hakuhĩ 1,000 nĩyo gĩkundi kĩu kĩriũngĩte, na kuona gũtirĩ na cioro aikari makiuga matirĩ na ũhoti wa kũrĩha thogora wa gũthondeka cioro. In the process, 826 villages have been declared open defecation free, which means each and every household has a latrine. And so their needs are totally different from the rural communities that do not have that access to sanitation facilities or running water. Wagi wa cioro mwena ũcio nĩ ũndũ ũngĩrehere aikari mĩrimũ. Rĩu gĩkundi gĩkĩ gĩkĩranĩra kwambĩrĩria tabarĩra ya gũthomithia aikari bata wa ũtheru ũndũ ũmwe na kũmakĩra cioro. Our project targets rural areas, peri-urban areas as well as urban areas. As you do know, the sanitation and hygiene needs of these three category populations living in the urban, peri-urban and rural. Ũthuthuria-inĩ ũyũ wonanĩtie atĩ atumia na airĩtu nĩ makoragwo na kahinda karitũ hĩndĩ ĩrĩa maragerera kahinda kao ka mweri, kuona matikoragwo na gwa gũte tauro iria ihũthagĩrwo kahinda-inĩ kau. The school leadership will tell you that they are facing challenges with having to dig pit latrines every now and then because menstruating girls usually have to dispose of those towels within those pit latrines. How about our homes and especially open defecation communities? Moigĩte tabarĩra ĩyo ĩkuoya ihinda rĩa mĩaka 5 gũthomithia mũingĩ hamwe na gwaka cioro mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtarĩ na ũhoti. Tabarĩra ĩyo ĩkũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 2. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani. Aya tukiro ciĩgiĩ mathako timu ya mũbira wa magũrũ ya Murang'a nĩyo ya MCL ĩroneka ta ĩcokereirie mũrurumo wayo thutha wa kũhota mbĩtĩka ciayo 2 kĩrũmanĩrĩrio. Mbĩtĩka-inĩ ĩrĩa ĩrathakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa Sebastian Park mwena wa kĩharo MCL ĩrahotire Naivas bao 4-0.
leo hajakuwa game mbaya, imekuwa game poa. Na tumewagive 3 goals because nafikiria the 4th goal ndio imekuwa at least a goal. Goalkeeper wangu kidogo amekuwa ni kama aliingiza baridi mapema, but we focus for the next match. Hii tumesahau, tuna prepare for the next match which is on Saturday. Tumekuwa na a lot of mistakes, na nafikiria a lot of mistakes zinaletwa pia na fatigue because we played on Sunday. We play today, we play on Saturday. Unajua tukiwa Div 1 tulikuwa tumezoea hiyo fatigue. Tukicheza 1 match per week. Sasa tunacheza almost 3 matches a week. So fatigue pia inaingia, ndio naona tunafanya a lot of mistakes. Ningependa kushukuru mafans wetu juu leo wamekuja kwa wingi. Although ilikuwa ni weekday, wamejaribu kukuja na vijana na wao hawajawaangusha. Kitu ya kwanza niseme ilikuwa game away, nilicheza Sunday huko Mombasa, lakini officiating haikuwa vizuri. Mimi kitu ningeaji hii committee transition committee yenye iko sahihi, mambo na officiating waiangalie sana. Juu ukiangalia sasa timu mingi zina complain. Nimetoka away, ile vitu niliona huko ni vitu za maajabu, lakini wacha ni Mungu ako na sisi na zile target tulikuwa tumeweka. Bado sisi tunaelekea KPL. Juu hizi game nilikuwa nimebakisha, nilikuwa na game 5 hata zenye zijacheza ndio nifikie zile matimu zingine. Na leo tumecheza poa, nimebakisha game 4. Bado hizo naendelea niimize vijana. Tukipo bado na hiyo morale. Juu lengo letu ni kuingia KPL. Chamwanya ni unyitaniro wako galo Chamwanya ni undu wa kwirorera Inooro TV na kwirorera mohoro ma Inooro Miaraho. Tutikuoyaga na itheru we mwiroreri wa bata na kiogo nikio tugucokagiria ngatho hindi ciothe kwa ihinda rĩthie na mbere kwirorera tabarĩra ingĩ o ũndũ ũmwe na imenyithia cia maũndũ matiganĩte na imenyithia cia ikuo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui.